Tala falava ele nei foi fa o poponga o telefone mai le si fonga o le lo mua. O fa ilo mai le pare mio New Zealand Christopher Luxon ele ai ni fo linga e ono to suia le mafo fa o le Palestine America o Donald Trump tu sai o le 5% o la fonga tu tongi mo loa a New Zealand o lo fa o fa le atu i America. Sa fe lo ele vai asu te wai Washington le minsta o fa to inga New Zealand Todd McClay ma le minsta o fa to inga le United States ma fa o atu ia tu ngalunga o le malo New Zealand ona o le maurunga o le fua o le neila fonga. Fa di ai McClay o le fua 5% pe ono tu ina mai e le tongi mo o lo uma a New Zealand o lo fa uru fa le atu i marketi o America ua mawa e tele pe a fua i le tūlanga o he whaatau inga i le wā o tunu e lua. Mai na mata i le teimi tau mwhainga e whaataro sanga ina le malo a America ina to e whaapa o te isi i lalo le fua o le neila fonga. Pe taila o le fōlinga mai o le manuia ia tau mwhainga le li minsta ia McClay malana matanga alwenga. Le ana whailo mai ia le pāle mia ia Christopher Luxon ai longa mo fai na to suia ia le fai unga a le li Palestine o Donald Trump. Ta o Luxon e mausa li le manatu o Trump o tunu uma o lo tele ana tupe maua fa asili mai fa tau inga ma America e le tau na la tu tongi ia le 5% o le la fonga ai a fai o se tunu o lo ai ta lafu ia America ona e tu langa tau fa tau inga e le tau na 5% ia le fua o le lātou lafonga i tu tongi. O le so, ua whaatulanga e amata ilo ina ai e le whaamisnonga maulunga i Wellington ia le mataupu e winga i le so loia lea i le whainga malo o le au nanga wha le soifua maloloina mo tangata Maori lea i whaingoina o le te aka whaiora po o le Maori Health Authority. O le nei tālusanga o whautuina ai ia se polo inga mai le whaamsinonga maulunga e tusa o le mau vaenga lava o solia ai ma lea mana ia i le nei whaai unga ia aia inga matuutu unga o le whenga inga o Waitangi ai whape ai ma le tūla whono o aia te tau tangata tesi iwa o le Bill of Rights Act 1990 e lua vaenga au tū o lo lui na ai le nei tārusanga le whaai unga le malo e so loia ma le to e whaaua wina le te aka whai ora o le leai lea o ni whaatara noanga na whaia matangata Māori whape ai ma fianga onga o le nei whaai unga i le soifua maloloina le leo Māori i le leai leo seisi fua fuanga e sui ai au nanga nei whaala soifua maloloina mo tangata Māori. O isi tala mai le whaamasnonga o le sofo i lea ua amata ai le whaamasnonga o le li lea na mo lia le whasioti tangata ona o le whaalawelawe na mua i le whale o le Loafers Lodge i Newtown i le siri atu i le lua tausanga te ruai. Whailo mai e le tamaita ilo ia e ngoi a Louise Zirani o lo tu mo le nei li o lo ia ilo na whaamoe e whaonga ina ia le vaenga po le tūlanga o le whaale tonu o le mafau o le nei tangata e tali atu ai i mōnianga e pei ona a mata ona ilo ina le whaamsinonga i le so. O lo o tāwhia le whaalau i te ina mai o le ngō le tangata le nei na uma ona ia i o ina ia mōnianga sa whaasanga i o ia na mafu ai le mū o le whale e pei ona mariri waitangata e to o lima. O le nei whanawelawe na tupu i le wawao le aso se furu ono me le tausanga i lua awhi lua se furu tolu ma ele ngata ina mariri waitangata nei e to o lima. A e sa awhai na ai maisi tangata e siri atu le lima se furu le awhai sa no nofo maututongi ai i le whale le nei ingo o le Loafers Lodge i Newtown i le taimi. E tonu se fulu le awhai o ni businessi mani company tua ua tālu sanga mo le awanoa la tau te whafoi nai i le polka lame le malo mo me aiso i fua malolo ina le lei mo a ongalaiti i le tau sanga a sau. Ua uma ona whai le whai unga le whai ngā malo so whaatasi o a ongalaiti uma po primary school i le tono le tunu o le ao fia i le polka lame le nei le malo e whai ngoina o le Healthy School Lunches Program
mai le so mo Januari le lua fe lua se fuono failo mai le malo fa pe e tau mo fia tu le lato me ai I lalo o le porkala me fo le nei e na o le tolu Tala I le me ai tasi o le masina de nei le sa fa se lo ina le mtanga luenga wa onga e tau o fonga mo le fa tiro ino le porkala me le ana tapunia I le aso tofi na te nei o le company o le afa manuia inai I le whengainga po le konkorate o le ao lato saunia ma tuwhaina me aimo te maitia aonga I le afa inga tu sa male se lau iwa se fuluono o a onga la iti po primary schools ia ea onga ita maiti e o I le tausanga ono e mawai a lato me ai au no ma se tutongi o le masino o kitopa le fa amoe moe lo fisa wa aonga e whailo mo iai I le pisanisi po le company o le atu ina atu iai I a la lea ngā luenga. Na maua se pepe fau whatu a whanau ua moliu I le malae po o le paka o le Albert Park I Aukilani mai ua whaanga solo ne iai suasu e ngā leo I le nei whaalawe lave. Whailo mai leo e whapea na maua se takata whai ngā luenga I le malae lea o le Albert Park I le nei pepe o uma I lo naola ma longo I nai leo po I le itulai fitu I le tai ao le sa. Whailo mai le satini sinia o Ash Matthews o le ofisa whaitu malo leo I Aukilani e iai se tamaitai ua whesilingia nei leo ona o lea mata upu o lo o masalomia o ia lea o le tina o le pepe. Na ia ta o foi o le a whaatino se tautonga whaapitoa e whaamautui na I le mafua anga o le uma o le olo le nei alo olu toto I nā iaso o luma nai nei. O le totele ao te ngata whai ngā luenga I le ili lau papa e ngoa o le Eves Valley Mill I le Tumaro Tasman na matua whaate ia ina ua whailo mai fuafuanga a le pulenga o le nei company e tāpuni ai lea ili lau papa I se taimi e le o mamao. E lata I le se lau lima sefulu la whai o lau whai ngā luenga a le nei ili lau papa mai o le mai aso na te nei le ana whailo ane ai e le pulenga o le company e le Carter Holt Harvey o le a tāpunia le ili le nei I le Eves Valley ai whaamautu ngā luenga tau papa I le ili o loo iai I le nuu o Kaurau I le tūmalo o le Bay of Plenty. O le nei whaai unga o whai e le teimi o whenga iai le atina e o ili lau papa ma whaafita hauri ona o le pau o le tūlanga mo o mia o le lau papa ai mai se o le sitia o le tau e whaangaio iai ngā luenga a toa ma le maurunga o la whonga rutongi I whaatau I ngā whaalewa o māno. Sa whaelo mai le bile stene o le whaalapo tongo uni e tangata whai ngā luenga, le Council of Trade Unions o Rigid Wagstaff. O se tūlanga le manuia tele le nei mo tangata whai ngā luenga lo a fia ai. Ai o mauti noa e ono pau foi I le company ma se pisinisi ua whengai e le pauleo se company po se pisinisi ua whengai ma iei tu ainga o whaafi tāuli I le nei taimi. O le masina whau o se tema, le uwha amoe moe whai se whai unga mautu, a le company le nei le Carter Holt Harvey, e tu sai o le lumanai o le ililo papa le nei le Eves Valley I Tasman. O le vai nei a matai ngā ruenga I le fausia leo ni awala lau papa e suia I manga awala e kolosi lunga o le awala o le nufuafi po trains I le aitele o Aukilani. E valu le awha inga o ni kolosi whaapea I te kanini whaapea ma Glen Inez o le asui I ni ala lau papa se tolu mani awala sa vali mo tangata e lua se a whai ai o isi kolosi e lua o le a tāpunia tūmau ona whapea le saonga le mū. O leo san, na fisa whailo mai ai e le purinu o Aukilani o Wayne Brown I le fuafuanga e se sauninga sa sua tia ai le ele na whaatasi ai le palemia Christopher Larkson ma le minister o wala whela o inga ia Chris Bishop. Whailo mai le pulenga o whela o inga o Aukilani whapea e tu se lua se lau la whaio te kata whainga luenga o le anga lulue ai I le anga luenga I le tausanga nei. O le masino wheupuari le tausanga le nei, le ana wha mauni ai le pulenga o Aukilani hopea I ale malo tele o New Zealand,
o le ata I lua se lau miliona Tala ala ua vainga tupe e whaatino I nai lea ngā ruenga mō le urua I toru tausanga mua mai o Aperila lao le tausanga nei lea na pasi ai le nei vainga tupe le komiti whaafoe o le pulenga o walau whela ua inga po le Ansett TA. O le vainga tupe o lo toe mō le ngā ruenga tele le nei o le afuafuaina mai lea I lalo le polkalame o ngā ruenga whai a le whaalapo tonga le Ansett TA mō le tausanga lua o lua fitu e anga I atu I le lua o tolu o. Na tū lau ele ane whaahosei I le malai waalele I New Plymouth se malanga whaatulanga ina le New Zealand mai au kilani anga I ane I Blenheim I le awa uli o le Sanafi. Whaelo mai le ofisa o le saunga le mua o le kompani o le New Zealand o Nathan McCraw sa I loa e pailate o le malanga le neinu mela 5 o iwa e yaini whaale tonu tau o le tise o le walele a oanga I mai lea malanga mai mātuanga I saute ma o leana whaiele whai unga ona o le saunga le mu ina ia whiale ai o New Plymouth ma tū lau ele manuia ane ai po le awha le sefurulua I le awa uli sa whapea I lona ngā lulu e lau whai ngā ruenga I le tautonga fitia o lea whaafita uli. E le tūtau upu whai o mā lo, e to oliva lea whai o tangata e tupunga mai a sia, o lo tau wā mō tofi pule nuu I whai ngā pālota mō whai ngā mā lo whaaloto I whale New Zealand, local body elections, I le masina o ke topa. E tūsai o wha maunga, e le to o tele ai ua iai I tangata Asia ua manuia ma o I le tofi pule nuu I nisi vaenga o New Zealand. Mai o lātou umaia na maua le ta ilua o no hua inga so o sāwe ai ma pule nuu o ia ai mai tū mālo I aso ua mawai. O lo wha mawina wha le Asia mua na whilwhilia I le tofi pule nuu I le tono New Zealand. O le tangata sua wha ia George Gibb o G, lea e whāna no wha inga o awea ma pule nuu o pitone mai le tausanga I tasi iwa o no waru, anga I mai ai le tausanga I tasi iwa waru o. O isi a aisa atula I mai ai tangata Asia le tofi pule nuu I aso ua tunai, e au fiai I Dunedin o Gisborne whapea ma le Cavity Coast. Ai o le palota laia au ke topo le tausanga nei le mai tau atu iai, o le ata wā I sui tangata Asia I le tofi pule nuu I le tonu o le tū mālo o Kaipara, ai whapea fo I le ai tele o Aukilani, o le lau mua I Wellington ai whapea ma le Heart City. E taule ai nisi tangata Pasifika o tau wā I le tofi pule nuu I le maita watu se ia wāngana I le alo Samoa I a Ken Laban, le alo o tamo e mo le tofi pule nuu o le Heart City, whapea ia le tamatai o Kathleen Philo mō le tofi pule nuu o Porirua. Peitai, e wheo lolo I a alo matama whanau o lo tātu tunuu o lo o tau wā I tofi le tonu o pulenga po City Councils I ai au fi ai le lau mua I Wellington le tau wai le lilo ia I a Ken a Kui ai whapea fo I le ai o Porirua ma le Heart City e to lua I la ua ia o lo o tau wai ia po o le aile o Upper Hutt e to lua la ua o lo o tau wai o le fionga ia tofa sua fole gush ma le li o Henry Gray ia ai whape fo isi o lo o mai tau watu o lo o tau wai to finga I vaenga ese o le aitele o Aukilani. Ua whailo mai le malo o Israelu le wha moe mo le whaia o se asi singa tau o loa a lea malo e whailo o iai ma tai o atu motu o le Pasifika. O se li poti sa wha se lauina I lunga o vese o te inga o le X na whaali ai le minstala vai whafo Israelu o Gideon Sa e whapea o le minstalango lango o Sharon Haskell o le aia te ita ia se au malanga ale malo Israelu mo le wha moe e tala noa ina wididi ai ma tai o le Pasifika I le tele o mata upu tāua I le wāwhenga iai o tunu te itasi ma le malo Israelu ai mai se o le wāwhenga I tu whatasi o le Pasifika ma lona malo I le tele o mata upu onga ma le tāua. Na whaalia le minstale nei o Israelu
O tunu o le Pasifika, e malo si lo lātou langolangoina o le malo o Israelu i le tele o mata aupu ma whonatanga whaalewā o malo. E a tangia lea i le iai o tunu o whaavaina o fisa o lātou ampasa i le tonu o le ai o Jerusalema e pei ona amata mea ai le malo Papua New Guinea i le tausanga e lua awhi lua sifutoru e ato ai manisi o malo ia uanga i atu e whaavaina o lātou ofisa i se taimi e le o mamao. Ta ua fo ia matua tele ia le tulango le langolongo sua malo le Pasifika mo le malo Israelu e moise i le tonu le fono a malo o watasi po le United Nations. Mai tele pol kalame i ua ngā lue watasi ai ia Israelu mātu motu le Pasifika e awala mai i lalo o le ofisa o la tina e whaale wā o malo a le malo o Israelu le ta ua o le Mashaf. E le i whamautuina la le teimi tonu o le nei asia singa a Israelu anga i mai le Pasifika. Aena ta ua o se fuafuanga e atangi ai le whaataua ina lea e le malo Israelu o lona vea whea lolo ai ma le Pasifika. Lipotia mai le whaatautonuina le taitai le malo ko le i matu o Kim Jong-un o ni whaatei inga o ni mea tau whau whaatontonu tau le puipuinga a lona malo i le whae unga o le vai aso. Whaalia i se lipoti e le vaenga whaasela lau o le Reuters o whaia ia whaatei inga a o lumanai le asonga fua taimi a Amerika se whailo inga i le vāle pele stene le United States ia Donald Trump ma le pele stene le malo ko Ray Saute o Lee Jae-myung. O le amatanga o le masina nei, le ana wha i tio ina ai le taitai o kole i mātū, ia whaataita inga so whaatasi a Amerika ma kore i saute, ona e whaapea lamati ai le saonga le mū lona atunu. Sa ta uai le nei ali o Kim, o se ngai o inga, wāna ngā tau ai una whaana tinati, ia le atina e ina o ni ala tau mea tau New Kilia. I tā longa, o le malo ai, o le aula kopia le Pumas a Argentina i le Oropeleki e New Zealand, i ai e luas fruiva i le luas futolu, i le tae ao o le San Nafi. O se teimi mua le le tala wha asolo pito o le la kopi wha le vāo malo, ua whaia ina ai le aua New Zealand i a Argentina i le tonu o lo lato o tu nuu. Tā le malo longa, o ta eise fulutolu ai o le tā longa. Ai pe ona sila mamai mo ia e to tolu o le peleki na tutuli i tua a whanga solo le tā longa, mai o le āwhalo nulua na tā aloa ina o le to se fulu tolu le o le peleki ina ua yellow card le li i o Will Jordan, whape foi matupo wa ai, ma whaasalai foi i a several rees, ai to e valu minute uma le taimi o le tā longa. Ua taitasi e nei la malo, taitasi whaia ina a New Zealand ma Argentina i le taunsanga lo whanga solo mo le sailinga le Siampini le Rugby Championship. Whapena fōi i a Australia la tau mo le Springboks le o taitasi malo, taitasi fōi whaia ina. Ai i le taunsanga o le ipo le laulangi i la kopi se furu lima le tupau tamai tai, na mamao le malo le awa New Zealand le Black Ferns i a Sepania i le la tau tālonga mua i le wawea na leila i le pulu o lo o tau wahai. O ai o le tālonga New Zealand e lima se fulwha ai valu i a Spain. Ai o awa lua mai le Pasifika o lo o tau wahai le tāminsanga le nei le laulangi i Engelani sa tau whaiwhaia ina le awa Fiji whapea ma le manusina Sāmoa i ala ua tālonga mua. O le aua tamaita i Fiji, e o le Fijiana, na whaia ina i le au malosia ka nā tai ono sifuru lima i le fitu. Ai, o le manusina, na whaia ina i a Australia e fitu sifuru tolu i le ai. O isi ta alonga au umanei e Sāmoa mo Fiji, e whaia le whae le wawao le sa asau nei, le aso tolu sifuru tasi o au kuso. I ala whae umana nāla nei vaenga o tala whau.